chi bai vek ule kan channel video te min lo thlir sak thina wangin lom thu kan soi ma support ange ahun lai ni boka euro lambok hoile ri teng euro 2020 po apo ruak atang chau view zele euro brama football a hu hang nei na sa bera chal thei England team te chuan khelma saka Croatia chu 1-0 in an lo hne to a Sunday zing dar song pani le chan ve hian Scotland nen anin tum le don ani England footballer te hian fans an nei tha thei hlea FOOTBALLER-TE BIALNU le NUPUI CHHELO ZUAL TE stadium an ron moi le ngei tura be se ani footballer ho chas te hi European media te chun wax ti in an soi mai thina England footballer te wax chhelo zual I han mer hriat donang miang fashion magazine lar bazarin England footballer te chas chhelo zual paruk athan chua te chu heng te hian ni paruk na Mason Mount abialnu Chloe Lynn Watts Chelsea player central attacking midfielder Mason Mount abialnu Chloe hi model le singer ania kumsom ni pahnia upa ni in Northern Berlin lam chuak ani girl band pakhat 303 antia atel mek bok Mason nen hian kumsang ni som pasari khan anin tonga Chloe hian Instagram lama Chloe Willens Watts tin ainda followers sing ni sang kwa zalivel anei mek ani pangana Harry Kane anupui Kate Kane England national team captain Harry Kane anupui Kate Kane hi fitness instructor ania anni hi high school atanga in ngai zong to ni in kumsang ni som pakua khan anin neya fa pathum Ivy Jane Vivian Jane le Louis Harry te an nei ani Katie Goodland tia hriat ani boka Instagram lama chuan Kate Kane x tia in da in followers sing khat sanga zakwa chuang anei ani palina Luke Shaw abialnu Anushka Santos Manchester United defender Luke Shaw abialnu Anushka Santos si saka chukwa somkwa pani khan England a apianga anna tho taki official tarlan omlem lo ma se zinnuam ti tak ani ti ero a hriat theya khovel khopui nuam hrang hrang chu atlo kwal venual to ti a Instagram post vele tang hian a hriat mai ome Instagram lama Anushka Santos ti nain da followers si sing ni sangli chuang ani ani Luke Shaw nen hian kumsang ni som pasari vele tang khan anin ngai zong chho to ani ti a hriata kumsang ni som pakwa khan fa Rain London an nei ani pathumna Raheem Sterling na bialnu Page Million Manchester City winger le attacking midfielder tra Raheem Sterling abialnu Page Million hi kumsom ni paruko upani in Jamaica lam chuak ania mechetum ru le taimatak mainin property developer ani Sterling nen hian no pan lai atanga indu chhoto ania in break ze uze hnuwa March sang ni som pariat khan Sterling hian Diamond Zungbun ne na propose ma se an la in nei lo ani Fairo pani an neya Thiago Sterling le Thai Sterling te ani Cheshire a an ina an cheng mek ani Page Million hian Instagram lama followers sing sari sangriat chuang anei mek ani pani na Reece James abialnu Mia McLenagan Chelsea right back rinom Reece James abialnu chelo zet mai Mia McLenagan hi ain polar lem lo hlea University of London atangin law graduate Reece James nen hian nikum sang ni som ni vela tang khan in chai tran ne hriat ania achan chin hi hriat tur tam vak lova a Instagram account Mia McLenagan a hian thalak pakwa vele ma chawa post chung hian followers sing ni a hui thawani chiat lo man chu om dewani pakhatna Harry Maguire abialnu Fern Hawkins Manchester United defender tra Harry Maguire abialnu fiancé hi Fern Hawkins ania ani po hi chelo toi toi viau takani ani hi Harry Maguire te khuwa Sheffield lammi thau ania kumsa zakwa somkwa pali khana pianga physiotherapist nin photoblogger ani boka internet lama chuan alar viau ani a Instagram account Fern Hawkins a hian followers singli sangsari chuang anei meka Harry nen hian kumsang ni som pakhat vela tang khan ani ngai zong to a fanu Lily Saint le Piper Rose te an nei to ani kumsang ni som pariat khan Harry hian a propose ma se tun thleng hian an la in nei lo ani ole khati zong khanileri phot maisela England le Scotland khel en huna heng kan soitak te hi stadium a ilo zong chin mai mayang umiang euro en nuam vek ule